Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre. Nagarutse ndi kumwe na Kofi Geopolitical Analyst. Bwana Kofi, umeze neza? Ndaho, ese nawe waba umeze neza? Nanjye meze neza, nta kibazo urebye. Reka dusuhuzeho n'abadukurikiye, nizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza kandi commentaire dukora nuko tubyumva, ntawe dusaba uburenganzira ko dukora commentaire uko abyumva. Cyane rwose. Nkuko bisanzwe turi bwarebe ku byasohotse ku ntambara ya Kongo na Uganda. Nkurikije wowe kukunze kubisobanura. Intambara ni y'amabuye ihuza Ubugande na Kongo. Noneho abandi bo nakubwiye ko ari partisan. No umuntu ukora risk analysis akavuga ko Kisekedi aramutse atsinzwe bitarangirira aho nayo byamugiraho ingaruka. Noneho nundi nawe araza akavuga ati Museveni atsinzwe byangiraho ingaruka, reka njye kumufasha. Yego. Niyo mpamvu rero abo ngabo Kongo n'Ubugande ni protagoniste. Abandi bo ni les partisans. Ariko nyine ni intambara ihuza Kongo n'Ubugande y'amabuye ya Kongo, ntago ari y'Ubugande cyane. Rero ubwo abadukurikiye twizere ko turi bwabane neza. Yewe tukaza kugira muri discussion muri za comment ujye uzibona. Bo hari ama comment njya nsoma rwose nkabona scientifique akambwa ati uko wavuze kuno njye mbibona gutya. Yego. Akavuga ati fact de se muvuga iki byose njye mbona imeze gutya. Noneho koko akagwa comment ukabona scientifique cyane. Hari undi uza yataye umwanya yakagombye gukora ibindi bintu akaza akayitandika ibintu bidafite sense. Noneho we abazingo arimo aragutera ubwo. Ubundi twebwe turabasesenguzi kandi tumekinga ashobora ko nta tegeko rihana twishe cyane. Undi muntu wese rero uza yandika ibintu azingo arimo aradutera ubwoba. Ibyo ubu ntabwo turi mu isi itera ubwoba. Ubundi kuva Putin yazura intambara Ukraine, ubu ngubu turi muri mood zo kwigumura. Abantu zibaye baraguteye ubwoba nushaka kubigumureho. Amerika abantu yarateye ubwoba bari kuyigumuraho cyane. N'abantu Museveni yateye ubwoba mu kare bari kumwigumuraho rwose. Ubu rero turi muri mood yo kwigumura, ntakajye umuntu uza gutera ubwoba. Aba bari bamagigira kenshi. Noneho rero ubundi umuntu yagakwiye kumenya. Yego. Mbere yuko wandika comment wowe uzinguri gutera ubwoba abantu, aho ngaho yandikiye. Yego. Ntabwo uzi ko dushaka twahafunga cyane. Wanakuraho niyo comment yewe wanayirimo. Ntabwo uzi ko twanayisiba cyane. Ariko se nimba ugiye kuyitera ugasanga twaguhaye ikibuga, iyo ni step ya mbere kweka ko ntacyo bitubwiye. Nta kintu bitubwiye. Nimba yanditse ejo ukabonira cyariho, ukwereka ko wari umushaka kuntera ubwoba wasanze ntacyo bivuze cyane. Donc wakaba ukora analyse ukarasuye umuntu ubundi mbwira yumva ibyo mvuga cyangwa bica amazi cyane. Ngiye mfite ubwoba nafunga zira comment ntibakazitera. Ahubwo koko nta bwoba bwabyo mfite bajye bandika cyane. Ikizima nuko making ashobora ko ntawe ngiwe cyane, ntawe ndi busaba ikintu na kimwe rwose, kandi nta tegeko rihana cya kintu wavuze. Ibega amategeko ahana yose nta na rimwe nishe. Ntago numva ko umuntu yakwifataga ibitekerezo byari byo ngenderaho ntari mu byarawe. Bwose yaba ari mu byarawe byakunda. Donc wowe nimbuze ushaka abantu bagenda ku bitekerezo bya wagiye kuraba byara bawe nabanyogukuru nabasogokuru akari butegeka. Nabo ntibyakunda nicyo ndi kuko. Oya wenda bo byakunda ushaka kuvuga batera ubwoba kwa ko ari bene wanyu. Ari robubaha. Aho yari bene wanyu. Ariko ntabwo umva kuntu umuntu yifata agashaka ibitekerezo afite ari nabyo abandi bagenderaho ntacyo bapfana mu muryango cyangwa ahandi bahurira. Ni ikibazo. Kandi gusa ikindi biba bibereka iyo babona zira comment twebwe nukubereka ko ni freedom of speech. Yes, ni freedom of speech. Genda wandike. Nimba tukuretse ukavuga wose kuki urushaka ko ducece. Genda wandika. Ahubwo noneho wowe uramutse uzubwenge wanditse iminsi biruka ntacyo babwiye ko utava muri ibyo bintu. Nimba uzi ko ngo bigira risate. Yego. Abantu bagutera ubwoba. Kandi ibintu abakubwira. Donc igihano ngo akubwiye usanga n'ubundi atari gishyashya n'abandi byarabayeho n'ibiki byose. Cyane. Nese ubundi bugikangisha kirazwe icyo gihano. Yego. Siwe bwa mbere cyaba kibayeho. Hari ikintu kirenze urupfu kibaho. Ntacyo. Nese umuntu agwe ngo uzapfa, surprise bakubwiye ni iyi. Kandi nawe uri kubivuga nawe azapfa. Ubundi se wowe uzapfa unyiribwira mikibese cyekana ko ejo uzaburiho. Wabishekeje ashobora kugutanga. Aguha ibihano kare ukagira ngo niwe bwa mbere uzabibayeho.
uwo muntu yabwira ngo uzapfa ukagira ubwoba nawe ubwo uri kubivuga ari mu nzira igenda yagoya byoroshye. Reka twikomereze. Intambara imeze gute kuri Firidi? Ndabizi ko uyikurikiranira hafi. Intambara ngira ngo ejo habayeho ikosa, bankoreye ikosa bombi. Hara muri Tetwara ya Nyiragongo na Rucuru habayeho ngo agahenge. Ntago bigeze barwana. Kandi mu bintu nifuza muri Kongo sinifuza ibintu bita ceasefire. Nifuza bombardment iri heavy, kuko intambara izamo ceasefire ntigirangira. Iba prolonge. Impamvu ntifuza ceasefire nuko nzi neza ko ibiganiro bidashoboka. Nta hantu hamwe ushobora, nta mechanism nimwe wakoresha ngo ibiganiro bishoboka. Ucyo gihe ni bombardment ibikurikiye. Nice muri bibazo biraho. None muri gufata ngo ceasefire kandi tuzi neza ko nta biganiro bizabo. Ugumva muri gukereza ibintu. Bari gukereza. Ikindi imba dushaka intambara ifata akarere kose ni gute muzana ngo ceasefire? Ko ari byo bikereza intambara. So ejo bakoze amakosa ku mpande zombi. Mbese nta dutendo twabayeho, nta wateye. Oya, ntango bari bicaye bahagaze. Bahagarara kwa. Urumva ntago bari kwihutisha. So barwane vuba ibintu byihute. Ntago dukeneye za ceasefire. Mu gice cya propaganda aho byari bimeze gute? Propaganda ni kwa kundi nakubwiye, ntago M23 ushaka kurusha Kisekedi propaganda. Ega buryo niyo umuntu akurusha lobby y'ibyo bintu aba yakurangiye, aba byarangiye mbere yo kurwana n'umurya mu mufuka we. Kuko ashaka no guhemba abantu bandi baza kukuniga wewe nta kintu ushaka gukora cyane. Rero Kisekedi rwose nta nguni nimwe amutsindamo, ko ntago amurusha lobby yo gutereka muri ibyo bintu. Kandi muri geopolitique resultat ubu isigaye komeye ni lobby. So kuvuga ngo ufite intwaro nyinshi, ngo ufite ngo abantu benshi kuri Twitter bagushyigikira, ni lobby cyane. None uzambwe nimba Museveni yarusha lobby Kisekedi? Oya, ntibishoboka. Hano ni maka. Ntibibaho, ntago bibaho. Habwo ikiba gisigaye no gukereza ibintu ngo bijye muri diplomasi n'ibiki byose. Ariko watsinze aba yabonetse babyarangiye. Ufite lobby nyinshi niwe watsinze. Gura ni namba Ukraine. Urusha undi lobby niwe wamaze kuyitsinda, ibindi no gusaragurika. Kuko iyi nambara nimba yananiranye umunsi, wowe tuyigira ndende urebe uzaba kiriho icyo gihe. Nufite lobby nyinshi cyane birumvikana. None se Museveni asohoye lobby kuri no ntambara, na Kisekedi agasinya lobby kuri no ntambara, uwasora menshi n'uwo ni Sekedi. Kuko icyambere Museveni ntashobora gufinansa intambara adafite IMF, ntibishoboka. Kisekedi we nta kintu kimwe ari gusaba abazungu kijyanye n'ifaranga. Umuzungu uri kuzana amafaranga ari guharara Sylvidon ku rapport de force kugira ngo utiyangaje ku wundi muzungu wenda. Hana nk'ejo ndi Biden yarekuye lobby. Shinitire kura lobby ya miliyari 7. Urumva nibo bari kwihangana kuko Kisekedi we ntawe yari yasabye. Ariko gibugandire ngo bari gusaba IMF ngo miliyoni 200 ngo zo gushyira mu burezi n'ibiki barira n'ibiki. So murumva yarwa intambara imyaka 20. Reka da. Asaba miliyoni 200 ngo zo gushyira mu burezi. Ntibishoboka. Icyo gihe baba bari kurya ibyatsi. So rero Kisekedi bundi yatsinze intambara byararangiye, ikindi gisigaye n'ibindi mubona nyine. Ni finale. Twabonye Kisekedi yerekeza mu Bubiligi. Yabonanye na PM ndetse yewe na nyuma aza kubonana n'umwami w'Ububiligi Bwana Philippe, baganira ku bijyanye n'umutekano wa Eastern Congo. Wakire gute iby'uru rugendo rwa Kisekedi mu Bubiligi? Mbo Kisekedi ikiza kiri muri ibyo bintu nuko yari kumwe n'umuzungu. Ubundi nabyo ashaka ko abazungu bari hejuru yo bamuhamagara. Kuko abirabura bo byararangiye. Ubwo ashigaje abazungu. Rero iyo mbo Kisekedi agiye mu bazungu, ubwo rapport de force ze ziri gukora. Kuko uko byari bisetinze, ntago president wa Kongo yagomba kujya imbere y'abazungu ba discussing amabuye ya Kongo. Yabagara ari abandi bantu, president wa Kongo nta kintu abaza. None basige bamuhamagara ngo akweme ibiganiro ngo dore. Bize ngo rapport de force zakoze cyane. None uzikora mu bazungu apana mu birabo. Ako kantu ni keza cyane. Rero ku bwanjye iyo ndebye nkabona agiye mu bazungu ndishima cyane.
dukurikize tension ziri mu karere Perezida Tshisekedi kuba yajya mu Bubiligi byaba bishushanyije iki ku muntu nkawe wanariza ibibera muri aka karere? Mbona kuvuga ngo eka turebe kimwe no byatumye Tshisekedi ajya hariya. Tshisekedi ubundi ni produit y'Ababiligi. Yego. Bivuze ngo bari abazungu bose ubona hariya, ubundi urabizi muri Afrika nta muntu wajya ku butegetsi adafite umuzungu wamuteretse muri ibyo bintu. Yego. Ababiligi rero nibo bazanye Tshisekedi baramupropose. Noneho iyo umushese muri European Union bivuze ngo buri gihugu kirimo cyose bakorana twa agreement. Yego. Cyane cyane ku gihugu nka Kongo kiri strategique bingana gutya. Noneho rero intambaro ubona nuko ibintu yasenye n'Abafaransa n'Abongereza byaje kugwa mu mazi bitewe nuko Putin yazuye imigumuko ku rwego rw'isi. Yego. Koko nta uramutse ubona igihugu cyawe bakiba. Hakagira undi muntu uzura ibintu byo kwigumura ku rwego rw'isi. Kandi bigaragara ko azagushyigikira. Nawe nk'umuntu uzubwenge wakabefatiraho. Nibyo Tshisekedi yakoze. Niyo mpamvu ubona amakuru ino ntambara mu ntangiriro ya mbere yari iye rwose. Yego. Ubwo Ababiligi baroburije yo guhamagara Tshisekedi ko aribo bamuzanye bakamwibutsa ibintu yaba yaremereye Europe kugira ngo intambara irangire biki byose mbega bukari bamuguyaguya. Yego. Noneho rero kuntu yafurapye Macron urebe n'ukuntu yafurapye European Union kuri za kese zo gusinya n'iki byose. Yego. Ubwo European Union yasize pressure ku Babiligi hagati nimwe mwamuzanye none dore natwe yatwatatse. Ifo ko mumamagara mukamwibutsa ko European Union ari ikindi kintu. Yego. Ntabwo Tshisekedi ntabwo amukanga umuntu usigaye ukanga Amerika dore kuna yashyize muri zigzage ntabwo European Union nayo yazimukanga cyane rwose. None ikibazo bari abazungu bafite bo bumva ko ngo bahoranye imbaraga kuri Kongo ngo ibintu ari ibyabo n'ibiki byose bari gutungurwa n'ukuntu haje umuntu biteguye kubiba. None usigaye nababwira n'uburyo bazajya mu nkiko nibagoma kutumva Kongo. Ubwo rero icyo bakora ni wenda baragomba bakoreshe twatubaraga twabo two gukanga barebe nimba ari ukuntu bagukanga ariko rwose byarenze wandabaga. Ngiye mbonye Tshisekedi datutse Macron. Nahise mvuga ni Kongo ku kigero cya 70% ibohoka rwose bimaze kujya en place. Yego. Noneho ubwo rwajemo na dimension nyine ya European Union. Yego. Noneho Tshisekedi nanone mu bantu akeneye mu bijyanye na analysis zo kubalancing ibintu harimo n'Ababiligi. Yego. Kuko urumva ni nka think tank yabo. Noneho kubalancinga rero kuri ubu ngubu Kongo ifite kubalancinga European Union. Yego. Kuko nubwo ari ibihugu byinshi buri kimwe gishaka kubaka ekonomi yacyo. Yego. Iri fo kuri ibintu mwarasinye abona Kongo n'ibyo byose abamo za reshuffle. Noneho amara kwa ko European Union muri espace géopolitique yo ifata nk'igihugu kimwe. Ubwo gifata ari kimwe. Fata Amerika nk'ikintu kimwe. Chine na Putin. Yego. Urumva nabo ugomba gukoramo balance. None hari ikindi kintu ki strategique bita Middle East kiri ukwacyo. Muri espace géopolitique ubwo nacyo ugomba kugikoramo za donc za balance. Yego. Ubwo Tshisekedi mufite akazi katoroshye. Akeneye abantu bamufasha muri deep analysis. Ese muri Middle East hari ibihugu biri strategique Tshisekedi yaba akeneyeyo? Ubundi Middle East yose iri strategique mu bijyanye na minerals. Yego. Kandi na Kongo iri muri mineral ibintu bifite amabuye menshi. Rero basangira mechanism. Burya hano ku isi bihugu bihuje rezuti usanga bifite akagroupe birimo nkabyo bita ngo no PEP nimba ro PEP by'amagazi by'amapetrol n'ibiki. Rero abantu bafite amabuye burya nabo bafitanye utuntu. Yego. Ariko kwa Middle East iri mu kavuyo iri mu biki byose ntago Tshisekedi afuranga we front ku buryo yatangiye gukora za balance. Yego. Ariko dukurikije ku nejo ndi baje kwa kunarahira bihugu byose Middle East byazanye abantu hariya. Bize ngo barashaka kwiyenteresa kuri Kongo nyuma yo kwisobanutse. Ariko ara ntago arajyayo. Ubu ngubu barashaka kubalancinga babazungu babazi ngo Kongo ni yabo. Yego. Na Amerika bakaba balancinga byarangira akabibwa bya nahandi. None nk'ibihugu nka bya Amerika Latine byo. Yego. Umutungo bakene bo barawifitiye. Ndego bameze nk'Uburusiya muri espace. Yego. Ntago Uburusiya bukeneye kujya kwiba ngo bukora intwaro. Yego. None ura Brazil ahitandukanye na Russia nuko Russia yo ishaka no kujya muri power system. Yego.
ariko Brazil nayo ifite amabishyano ryose ariko ntabwo ikeneye kujya muri power system. Na Chile yafite ndavuga za Argentine birafite birabigo bitura bingana kuri bafite amabishyano ryose ariko ntabwo bafite akayihaye ko gutegeka cyangwa gushyira aba agent muri Afrika ariko Putin arabishaka umva rero niyo mpamvu tutabumva cyane. So ubwo Tshisekedi rero niyo mpamvu yaragiye kubalansinga ni ukugira ngo ababigira bamufashe muri analysis zo kubalansinga. Perezida Tshisekedi ubwo yari ari mu Bubiligi yahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye yewe bagenda bamwizeza inkunga z'ibihugu byabo mu gutabara cyangwa muri gushyigikira porogaramu ya Kongo yo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Byose bintera kwibaza ese kuki ibi bintu batabikoraga mbere? Ntabwo bari basanzwe bazi ko hari mu burasirazuba bwa Kongo nta mutekano uhari? Mbo ubundi step ya mbere kugira ngo igihugu gitungane nuko umuperezida muba mufite ababishaka afite n'ubuhirimbanyi bwabyo. None ubwo abandi bantu bari munsi n'ubwo aba barabana igihumbi babuze umuntu kuri top ubishaka ubwo nabandi mechanism zabo ntizishobora gukora. Rero Kongo ya Kabila ntabwo Kabila afite ubuhirimbanyi bwo kugira ngo Kongo ikoreshereze utizayo ishake sovereignty nayo itangiye emerge. Kabila yari igishushanyo Kongo yari yabandi bana. Rero ntabwo afasha umuntu udafite ubuhirimbanyi. None se nk'ubu ngubu umuntu wese ufasha Tshisekedi abashobora kohereza ingabo. None se bari kuzohereza Kabila nta hantu yabidekaraye ko azishaka. Nabyo ntibishoboka. Ntibishoboka. None se bari gukora diplomasi irengera Kongo ninde wabizuye interene ku buryo umufasha? Ntawe. None se Chine yari guhirimbana gute idafite mu president wo muri Kongo wabishatse? Kada. Putin se yari gutanga Wagner gute ngo ameno n'intwaro mu president wa Kongo atabihamagaye? Kongo rero abwo ikibazo ufite ngo nuko yagize umuperezida usobanutse. Ubundi hano muri kano karere Kongo yipfuye ngo iba ari nzima. Yigize umuperezida w'imirimbanyi ngo irapfuye. Noneho nawe yuje werekana ko Kongo yagize ubuhirimbanyi ubwo nawe ukoze iki? Ubwo usufata ya mazina ya kera. None ya mazina ya kera ntabwo ari ngombwa ngo yarakoze n'ibyo bintu. Ntabwo ari ngombwa ngo wari uriho icyo gihe. Reka nukuvuga ko Kongo iri gutungana gusa. Umuntu agahita kubika ibyo bizina. Ubwo nawe ufite ufata iryo zina. Ibyo se ahubwo si byaba biri mu biritesha agaciro kw'ibyo bisobanuye cyane. Nimba uri kunyita ibintu byo mu 800 nk'ubwo urebye ririya zina bavuga ugenda muri Google bakakubwira ngo ukwandikamo ngo what is this batagwa ati ni ibintu byepfiye muri iyo myaka bakoze ibi nibi ntabwo bavuga ngo n'umuntu uvuga ko Kongo isobanutse. Urumva definition yarahindutse cyane. Ahubwo bazagene muri Google banediting definition. Ntabwo bati ririya zina burya nuko uvuga ngo Tshisekedi ngo arasobanutse. Definition yarahindutse ariko Google ntabwo bayimenyesheje cyane. Nuko European Union yavuze ko nta solution yiri military yakemura ikibazo cya Kongo ko ahubwo inzira ya politike y'ibiganiro ari ishoboka. Ese iyi position ya European Union niyo yakemura ikibazo koko? Ubundi European Union ni impamvu iri kuvuga ngo inzira y'ibiganiro ni ishoboka. Yirengagiza ibintu. Ku muntu wese uzi ikibazo kiri muri Kongo ntago yakabavuga ngo inzira ngo ni ibiganiro kuko ibyo ntibishoboka. Ibiganiro bishoboka igihe uwo muntu arovandika ibikorwa remezo. Nta muntu utabibona ko imihanda ikenewe, amashanyarazi, ibitaro, nta muntu utabibona rwose. Donc uzana ibintu muri sociologique umuntu abona kuko akabona birakenewe. Kuryo na Tshisekedi nabihakana. Abantu mu menasa ngo atari ko wakwemera ibyo abaturage bagusaba. Ariko none ikibazo kiri muri ibintu nuko umuntu azaka kubwira uryo ngo rubaya ngo ari iki. Akakubwira uryo ngo Ituri no Kivu na Side Kivu ngo bigomba kuva kuri Kongo. Icyo gihe byashoboka igihe muri centre géopolitique nta muntu uri mu kurengera harimo Amerika gusa. Nibwo byashobokaga. Kuri ubu rero nimba hari sigara abantu bafasha Tshisekedi gukanga Amerika. None nawe yaza hano akaba ari kugurira intwaro zirusha capacité abo mu karere. Kandi akazigura without loan kugira ngo IMF tamushyiraho za restriction.
icyo gihe umuntu aba yatsinze ubwo ngubwo urubaya ntabwo aba akiguhaye cyane. njye nababwiye ngo nimba European Union ishaka ngo ibiganiro n'ibiki nibavane Chine muri center byahita bikunda. Yego. Ariko mu gihe byabananiye ubwo na reflexion zabyo mu karere ntimushaka kubishobora. Njye nakubwiye ngo nimba kubarikaniza Ethiopia ejo ndi byarabananiye nta kintu bazongera kubasha bari abantu hano mu karere. Ntege zabo zaracitse muri make. Hari Chine yaserekana ko muri center ibintu bitakigenda uko Amerika ibishaka. Nimba kubarikaniza ngo muhara ngo na Tigre bikunaniye ntago waparikaniza no Rukivu cyane ntibishoboka rwose. Noneho urebe Abiy Ahmed nta n'igihugu cyacyoheje n'ingabo nta cyamufashaga bishwi yarirwaniriye. Yego. Cyakora wenda Isaias Afweriki yabohereje nyuma nabwo ibintu bigeze kuri some. Tshisekedi we ibihugu muri Afrika byo muri SADC byose byiteguye gutanga resulti zose. Kongo nibe barikanize. Yego. Mbwira kuntu byonyine erega undi sano Vegineri iri wahakandagira ngo nazo ziriruka da Vegineri nta murugero kansa Vegineri sinjya mbona na M23 igaragaza ko yazishe. Ariko ngiyewe nakubwiye ko imirambo biri kuri Twitter. Yego. Ubwo bivuga ko European Union ibyivuga nta kintu. European Union ahubwo noneho bari abantu bari gukoresha twa resulti zose barobaga bakangisha Kongo ngo bare nimba twakora. Batera ubwo Tshisekedi ariko bikagwa mu mazi. Yego. Noneho iyo bari gutsinda intambara ntago bemera ibiganiro. Yego. Iyo bari kwitsindwa bahita basura byane ngo UNHCR. Ngo humanitarian. Ngo dore ngo nudashaka ngo kujya kumeza ibiganiro ngo wakweme ibiganiro kuko mu buryo kuri flow wabatsinze. Nibwo yuka ko haba amategeko ngo humanitarian ngo naki byose. Yego. Ariko iyo bari kugutsinda ntibazavuga ngo ibiganiro. None ndaza kwereka uburyo Tshisekedi ahita abajijisha ati ya ntambara kare ntabwo nyizuye ntabwo nzatera. Yego. Kandi hari ababaragiye. Aba baprovotse kugira ngo arebe ko ibindi muvuga nyuma yaho cyane. Niwe nakubwiye ngo ntukumve ibyo umupolitisi yavuga reba ibyo akora. Kuko imvuga itandukanye n'ingi. Iyo umuperezida avuze ngo igihugu cyateye imbere wowe uhita uvuga ngo nibyo urasuzuma cyangwa urasuzuma. Tshisekedi bagwe ngo ntago intambara kandi ihagaritse wowe wasuzumye ukareba nimba ari bya pana amagambo. Yego. Umuntu uhagaritse intambara ze yanga imishyikirano ntibishoboka. Urumva ni kucyo biba bimeze. Turi kubona ibihugu byose by'abazungu bishishikariye ko intambara yarangira. Yewe hakaboneka umutekano. Ese kuki Tshisekedi we ari guhitamo inzira y'intambara ubona ari byo ari guhirimbanira cyane? Ariko rero ndagira nkubwire ko ubundi muri politiki iyo tugiye gukemura ibibazo hari uburyo bubiri. Hari icyo twita short term of solution. Yego. Hakaba na long term of solution. Aho batari kumvikana naho ngaho abazungu bashaka kubikemura for short term. Kuko ariko ni ko intambara ibananiye. Yego. None muri iyo short term babigize indi mechanism. Banareba nimbe na Chine na Putin nabo baba donc bavanimo za balance runaka nyuma bagaruke. None Tshisekedi we yaravuze ati ntago Kongo igomba gutungana mu buryo bwa hafa igomba gutungana birambye. Yego. None ishaka gutunganya ikibazo birambye ukirandurana n'imizi. Yego. Donc niba udashaka ko M23 izagaruka wewe wikwita ku bari kuri tere reba uyihe ideology revendication na base arrière. Yego. Tshisekedi nibyo binashaka kujyamo akagiriyo. None abazungu rero bari kumwenda ubwenge ngo birangire for short term wenda bashyira intwaro hasi basubira inyuma. Yego. None nyuma bagende bakora izindi mechanisme bajishe Putin bajishe Chine bamara kubona barangaye Museveni atavuga ngo bancitse. Kandi ayo mayeri narakubwiye ngo amayeri abazungu bakoresha nta muntu utayazi kugeza ubu. Niso kuba washatse gukurikira. Wabona kuntu babeshye Kabila muri 2013 ngo ikibazo kirarangiye. Yego. Cyararangiye se? Reka da. Tshisekedi ntabwo ashaka bizongera kwisubiramo.
noneho abantu baba babizi ko ushaka kuzura intambara ariko wowe yita ujya muri media wigarama ngo narayihagaritse. Yego. Nuko nguko. Hari ibintu European Union yatanze byagenderwaho amahoro akaba yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mbona ni ingingo ziremereye bigoye kuba zakurikizwa. Nesemo kuvuga inire kanze kuzikubaza nk'umuntu wanariza iyi politike y'akarere. Noneho nawe ugira icyo ubimbwiraho uburyo bishushanya. Ni ukuvuga ngo icyambere ibihugu byose byo mu karere bihagarike guha imitwe inkunga, yaba iyo byatangaga direct cyangwa indirect. Ariko mbere yo kukinsubiza umbwire se ubundi ni gute gufashe direct na indirect biba bimeze gute? None utubwire nimba ibyo basabye byashoboka. Ubundi ndajya mbwiye ko gufasha umutwe direct ni nka kuri kwa Kadafi. Kadafi we yarumaga umutwe akatajya kuvuga ngo iriya leta ntituyishaka. Akahita avuga ati ninjye warumye umutwe. Yego. Kuko nta muntu ari kumukanga icyo gihe. Robi Kadafi yari afite. Yari iteye ubwo nta muntu ari gutinya. Abafaransa yari ushyiraho abaperezida donc ategeka isi kwa. Rero kwa mu mutwe nta muntu yatinyaga ntago yabitinyaga kubivuga. Yego. Iyo ni direct. None indirect ni umuntu wari mu mutwe ariko akagira ubwoba bw'ibizamubaho nyuma. Akahita avuga ngo bancitse. Yego. Nkuko tubibona kwa Museveni. Nkuko Museveni avuga ngo bancitse. Donc ntago bashaka kubyerekana. Yego. None ntabwo bashaka kubivamo. Yego. Ubwo aguma ufasha mu buryo indirect. None Tshisekedi we arashaka iyo indirect ivaho hakaza direct. Niyo mpamvu avuga ngo niwe tuzaganira ntago re Muventuro. Aho ndabyumvishe. Ibyo European Union yasabye birashoboka ko byahagarika gufasha imitwe ibihugu. Ikibazo European Union ifite nuko yirengagiza ibintu. Ntago kwaruma imitwe muri kano kare bishobora kuvaho igihe politiki kigendera ku matiribi. Kereka niba mera nka Tanzania bose. Yego. Naho mu gihe byitwa ngo harabohowe. Cyo ntibishoboka. Cyane. Nibanze bavana n'ijambo kubohora bumve ko igihugu ari cy'abantu bose. Nta bivuga ngo abantu barakibohowe. Yego. Otherwise abantu bazaguma baruma imitwe. Kuko nimba harimo teme yo kubohora bivuze ngo n'ikindi gihugu kigomba kubohorwa. Yego. Kibohorwa ro warumye umutwe. Ese ko nimba politiki ari amatiribi, ibyo bihugu biba biboshye hari ahantu biba oya kuboha kuba ruvuga ngo nindi tiribi yobora. Wowe shaka yawe ijyaho urahabohora. Cya kintu ndacyo nahoraga nibaza si icyo gihugu cyari kiboshye hari ahantu cyari kiziritse. Navuga ko ngewe nimba ndi muri TBA. Iyo igihugu cyewe na TBB mvuga ko kitarabohorwa. Yego. Nkungu Burundi ntiburabohorwa. Museveni yavuze ngo azabubohora. Yego. Yavuze ngo azabushyira mu yindi tiribi. Yego. Noneho rero ndimo ndagusobanurira ibyo European Union ibyo ngo bya European Union. Nimba ishaka akarengo barahagarika kwaruma imitwe. Yego. Nikore ku buryo amoko ava muri politiki. Otherwise ntibishoboka. Yego. Kuko ngi iyo ubwoko bwanjye buri ku butegetsi mu gihugu A manana ko abo dusaba ari mu gihugu B bafata ubutegetsi. Icyo gihe nari mu mutwe ukabatesha umutwe. Yego. Aho birumvikana ko urumva rero European Union barabizi neza ikibazo cy'aka karere ariko babashaka kubyirengagiza. Yego. Ikindi cya kabiri bagaragaje European Union yasabye Uganda na Perezida Museveni ko bagomba kuvana abasirikare ba UPDF ku butaka bwa Kongo, ndetse Uganda igahagarika ubufasha ha M23, yewe na M23 isabwa gushyira intwaro hasi igasubiza n'uduce yafashe. Ibyo byo birashoboka. Ndakubwiye ngo Museveni ntazakura ingabo muri Kongo, nta nubwo azabwira Muventuro ngo ushyire intwaro hasi igihe muri bariya abazungu nta muperezida wemeye guhemba bari mu Bugande. Yego. Guhemba abasirikare b'Ubugande. Guhemba inzego zose za leta z'Ubugande kuko niruba yibahemba. Yego. None bizagenda bite? Numva ntibishoboka. Niranium ya Ituri ibahemba. None ngo havana ingabo neze ntago nase leta izafunctiona gute? Ntibishoboka. Cyakora makoro cyangwa abongereza babwiye ati Museveni zana liste y'abakozi bawe bose bembwa na Rubaya. Yego. Widuye tuzatubahemba. Yahita avuga ati ikibazo kirakemutse. Cyane. Otherwise not.
leta ya Kongo nayo yasabwe byihuse kureka gukorana n'umutwe X kugira ngo amahoro aboneke muri Eastern Congo. Ese icyo cyo kirashoboka? Ndagira nkubwire ko ibyo bintu bitazashoboka. Igihe nakubwiye ngo igihe Museveni na UPDF bataramenya aho imipaka yabigarukira, leta ya Kongo yumva ko umutwe X ari reserve force. Ego. Umva ntibashaka kuvuga ngo barawuretse. Nanone European Union yasabye ko amabwiriza n'ibihano leta ya Kongo yatangaje ku bijyanye n'abantu bazajya bafatwa bakorana n'umutwe X ko bikurikiranwa bakareba koko nimba bishyirwa mu bikorwa. Ese twizere ko leta ya Kongo izajya ihana abafashwe bakorana n'umutwe X? Noneho bimaze kugaragara ko koko gukorana n'umutwe X biri mu bintu biteza ikibazo. Wowe ushobora kwita ubivana mu rwego rwa institution ukabishyira kuri les individus. Ego. Donc avuga ati twebwe leta ya Kongo ntabwo tuzadukora n'umutwe X, tuzajya tufunga umuntu twabifatiyemo ku giti. Ego. None ibintu uzajya wumva leta yaroshye kubana ku giti cyabo nuko itabizigera yabireka n'umunsi n'umwe. Buriya Kongo gukora n'umutwe X ntishobora kubireka. Ahubwo ishaka izindi mekanizme zo kuva muri ibyo bintu. Ego. Kavuga ati Kofi niwe mwakoranye n'umutwe X turamuhana ku giti cye. Ntabwo leta yabikoze. Ego. Nyamara noneho ikeka ko bitazakemuka nuko leta ya Kongo ibiziranye n'abandi bantu ko ariyo yabikoze. Ego. Ako niko tubiziranye ko babikoze kucyo bishyira ku wundi muntu bize ngo ntabwo ushaka ko birangira. Ego. Aho birumvikana. Twabonye ejo bundi Perezida Tshisekedi yerekeza muri Angola, aho byavuzwe ko yari agiye guhura na Perezida Lorenzo wa Angola kugira ngo baganire ku mutekano wa Eastern Congo. Ese Tshisekedi yagiye muri Angola ubishushanya gute ko Angola ari igihugu amaze kujyamo inshuro nyinshi kuva agiye ku butegetsi? Ugomba kubyumva ko MPLA ni think tank ya IDPS. Ego. Tshisekedi yagiye muri Angola bagiye iwabo. Noneho harano babazi ko ngo bagiye ngo ngugana ngo bya mediation ngo kuri intambara. Kandi n'ubundi ntago byo bintu babitindamo. Ego. No kuvuga ko Lorenzo nawe arabizi neza ko intambara Kongo idashobora gukemuka mu biganiro. Nimba nge mbizi ni utabizi. Ngira kuntu yatumwanya muri ibyo bintu azi neza ko bidashoboka. Inama yaba irutiye gutereza yaje mu Burundi ni yihe? Inama yabakuruta izindi zose yagiye akora ngo za mediation zigapfa. Yego. Ejo ni habaye mini summit muri African Union ntacyo yatanze. Nese ubwo Lorenzo n'umuntu ufite umwanya kwirirwa ajya muri ibyo bintu wazi neza ko bitazashoboka. Ahubwo yamaranye na Tshisekedi amasaha 3. Icyo baganiraga niki? Nuko umugina mu bijyanye ku balancinga. Yego. Kuko Lorenzo wibuke ko ba Biden basigaye mu lobbying. Urumva rero ashobora kumuha izindi mekanizme zo kubalancinga Amerika bitewe nuko hari lobby bari kumuha. Yego. None Lorenzo agomba gutanga inama mu bijyanye no gushyira guverinoma hari ihuriweho. Kuko nakubwiye ko ari think tank ya IDPS. Yego. Ejo nisi nakubwiye ko Tshisekedi yangaje umuntu amuha iminsi ejo ndaranayongera. Yego. Bita Augustin Kabuya. Cyane twabigarutseho. Nimba gushyiraho abantu etene bashinzwe gutanga mekanizme zo kuntu hajya guverinoma ihuriyeho. Abantu bamushyigikiye mu kare nabo abasaba ibitekerezo. Wa mbere ni Lorenzo. Impamvu bamarana amasaha 3 bamaranye amasaha 3 baganira. Yego. Akumva ngo barikora ngo mediation idashoboka biganira amasaha 3. Ubu Lorenzo n'umuntu umureze utazi ko ibintu bitazashoka by'ibiganiro. None kini baganira ni ku bintu bya Yase na Sadek. Ubu nguki Tshisekedi asigari acteur majeur muri Sadek. Ubwo babaye bane muri 17 kuko n'u Burundi ndabubara. Yego. Ubwo ni Tanzania, South Africa, Angola na Tshisekedi. Yego. Ubwo bagomba kubona kuri Sadek ikinagaze Yase. Ko Tshisekedi nta keneye function rwose muri Yase. Nta n'umuntu akeneye muri Yase. Muntu bijyanye nuko agomba kumutegeka. Yego. Akeneye umuntu muri Yase ucinye inkoro gusa. Cyane. Ruya muto yahise bigaragaza ku munsi wa mbere. Kuna yatanye vuga ngo ambasade bayifunge. Ngo AFC ngo nta kibazo. Ngibiki byose
bwakeye se akahita agwa mu mazi ako kanya. nimba William Ruto yarazuye umurindi akahita agwa mu mazi. Kandi Kenya tuzi ko ari ifite economy ikomeye. Ubwo ufite economy y'icyuka we yararangiye cyane nako kanya. Noneho ako kantu ka mediation bakavugaho ariko mu buryo bwo kwigwizaho mbega birengera. Ntago Lorenzo na Tshisekedi baganira ibintu binezeza Museveni ari bonyine bari aho ngaho mu cyumba. Yego. Ahubwo baramugambanira. Nuko ngera bifashe. Ese niba koko Lorenzo ariwe mediator, twizere ko hari ikintu azakora cyafasha Kongo? Gitandukanye diplomasi na ideology. Yego. Muri diplomasi Lorenzo yigira nk'umediator. Ariko se kuki sebuja Siri mutamona mu bindi bintu? Yego. Siri ntago je bayiza mediation za Lorenzo. Lorenzo bari gukoresha inama ya mediation, Siri akahita yigira icyuka kahita yo azana abantu be. Yego. Bandi bakiganira ibindi bintu. Bivuze ngo Lorenzo nawe nuko ako kantu ka diplomasi kaba kamuboshye atari muri ibyo bintu. Wazajya umubona muri ya nama ihuje Evariste na Cyril na Tshisekedi. Yego. Ariko arabyeshapa kwa ko harandi yarahagaze ngo yitwa mediation. Niyo mpamvu rero iyo mediation iba kumugaragaro. Ariko namaga Tshisekedi wenyine. Ntumbwiye ngo ni mediation. Yego. Nuko kugambana ahubwo. Nono bahita babajijisha ngo Tshisekedi kwebe bishyikirana ariko ngo if condition. Yego. Nese ubwo yemeye ate. Hakiriho condition. Umuntu yemeye ibintu usashiraho condition. Reka. Izo condition nizo kugira ngo yemere ko ari umwera ahubwo ari kubundi ntago yabyemeye. Nuko. Yego. Reka turebe kubijyanye na Monusco. Kuko nayo irimo kwigaragaza muri iyi minsi. Nyamara intambara igitangira Monusco ntiyavugwaga. Yewe ndetse yewe na M23 ntago yajyaga yishyira mu majwi. Kwa kundi watwijeje ko uyu mwaka uzarangira Monusco yagiye. Ejo bundi twabonye hari base militaire yahaye FARDC. Ese Monusco yaba yatangiye gahunda zo kugenda buhoro buhoro kuko yari yatanze Kamanyora muri Sud Kivu. Nabonye hari abavuga ko isaha M23 yahiti izifata tubyitege. Mbona kuvuga ngo rwose nge nimba nakwijeje ikintu rega ubundi nge nimba nibera muri espace géopolitique mba mfite za rezuti. Yego. Nzi kwiye kuri rapport de force umuntu naka yakoze. Monusco izagenda ugira ikibazo. Yego. None Monusco irimo iragenda kandi igita bishaka. Ubwo nuko Tshisekedi yayipropoje kandi ukabona ko nubyanga ubwo China Putin bahita badomino. Yego. Monusco igita bishaka ariko iragiye. Yego. Nkuko na Biden yakuye hibano ku Burundi atabishaka. Hari ibintu bikugenda bikura ko habonetse abandi bantu bahangana na Amerika. Ngaho yabikuye kuri Kongo ushobora kwifashisha. Reba yakuyambara kuri Kongo kuguha intwaro none isi yenda kwimarisha intwaro. Azigura. Yego. None bigatungurwa nuko atabasaba fandi y'ibyo bintu. Bundi baye bazi ko azajya afata intwaro ku ideni. Yego. Abinginze. Bakamushyiraho za restriction ativana vegenera utuziguhe. None arazigurira ntushaka kumutegeka ikintu runaka. Cyane. Muri kano kare Amerika yaguye mu mazi rwose ntago nta hana igikanga. Yeba Monusco iragiye bundi kandi Monusco ntiyagomba kuzava hariya. Bashaka ko haguma mu president uzajya yongerera manda. Yego. Kaguma ikibi yarumye imitwigira gute. Ifasha n'aba agent. Yego. None byaguye mu mazi. Abari kuvuga ko M23 izahita ifata aha hantu bahaye FARDC bo wababwira iki? Nibanza ifataho EAC yarekuye. Nicyo nagusubiza. Nabonye itangazo rya AFC bavuga ko FARDC na Monusco bakomeje gufatanya mu guhana intwaro. Kandi AFC ngo bo bavuga ko Monusco yakabaye mediator ntihagire aho ihengamira. Ese AFC kuki ikomeje gushinja Monusco ibyo ngibyo? Kubi bashinza muri bitabashirije mbere. Nuko bayivuyeho. Yego. Monusco iri kugufasha ntago ishinza. Iyo rero iyo Tshisekedi akoze rapport de force itajya kwivana mu nzira none kwa kuri kuva mu nzira nakubwiye kuri gukora ku buryo byitwa kwifasha FARDC
mu gukemura Kongo. None yakwihindutse yagiye ku bandi bantu uhita utangira gusohora amatangazo ivuga ati ko ubundi uri mediator ngo ufashe uruhande kandi nyamara kigufasha ntiwavugaga. Rega Amerika ibintu iri gukora n'ibindi bintu yakoresha gubona biri kugenda biva muri ibyo bintu. Yego. Nimba Biden ari kujyara akavuga ngo Museveni va muri Kongo M23 yishyira intwaro hasi. Ubwo n'ibikoresho yakoreshaga byose birajya muri uwo mujyi. Ubone MONUSCO kuva muri ibyo bintu. Yego. Iri gufasha FARDC. Ubona abafaransa n'ibiki byose nabo barahurudutse ngo mushyire intwaro hasi. Yego. Kuko Amerika iba yatsinzwe. Perezidansi ya Kongo yavuze ko nyuma y'ibiganiro byabereye muri Angola Perezida Tshisekedi yiteguye kuganira n'igihugu cyo muri Afrika. Ariko hagomba kubaho icyo gihugu kuvana ingabo muri Kongo. Kandi na M23 igashyira intwaro hasi. Twizere ko bigiye gukorwa bigashyirwa mu nzira bigakorwa amahoro akagaruka muri Eastern Congo. Rwose ibintu byo kuvuga ngo UPDF irava muri Kongo ntibishoboka. Sinshaka inavayo. Iyo se ivuze ati reka ko kugumayo ni siranchese zizuri intambara y'akarere kose. Ese yo ntabwo yakigira umutima nama wo kuvayo. Ikibazo nta kibazo cyo kujya muri Kongo ifite. Abasikare barahari. Yego. Kandi FARDC meme na Tshisekedi nawe imipaka iri ku muhanda. Umuntu arinjira uko ashaka. Yego. Neza uyabura kujyayo gute? Imipaka ntiri control iri ku muhanda. Yego. Abantu bo kujyana mu ntambara ntibabuze. Nta muntu mubaza ngo bari kujye. Nta muntu mubaza ngo imirambi iri hehe. Ntizo niki cyakubuza kujya muri Kongo. Kandi hakinguye nta na rezo tuzifite. Yego. Rero abantu UPDF nishobora kuva muri Kongo ntibishoboka rwose izajya yinjira. No cyane ko nka Rumangabo n'umuryango ukinguye n'uwa Museveni. Nese Biden cyangwa makuru vuga ngo Museveni hinje muri Kongo Rumangabo hasize abasirikare b'Abafaransa babibuze ibyo bintu. Wapi? Nese Bugande wasize Sena yiteguye kurengera abana b'igihugu ngo batajya mu ntambara. Wapi? Nese wasize usibye amagambo n'ibiki wakoze kurya atajya. Ntacyo. Nese undi byanyabyo byurashaka ko hava. Cyangwa nawe n'amagambo. N'urwiherero. None se Makoro yavuze ngo arashaka gukora intwaro nyinshi nanyereka ibirombe afite terine. Makoro yimubaje ngo ikirombe kirengo ahita avuga ngo muri Side Kivu. Muri Kivu. None se ko mbiziza kutaza n'abaseke b'Ubufaransa ngo bacukura. Ni gute wambwira ngo abagande ngo nushaka ngo ko baza muri Kongo. Kandi rero bagomba gucukurira. Tshisekedi amaze kubona ko abazungu bajya muri diplomasi bakamuragira. Bakavuga ibintu bitari ku mutima. Nawe azajya babwira ko hari ibintu yaretse mugire ngo yikoko yarabiretse. Kandi nawe ari muri diplomasi. Yego. Ubwo hajemo case yo kuragirana. Ni kimwe muri ko bavuga. Akubeshye ngo ntazaza intambara y'akarere ushiduke yayizuye. Yego. Umuntu agwe ngo ntazaza intambara y'akarere suko yaguza isazizana. Sadeke bekwishyira pressure. Yego. MONUSCO pressure. Yego. Intwara ari kuzirunda FARDC zirimo ziritoza ibiki byoza imaramenaho. Mwese ariko nimba udashaka intambara abantu bari kuza bashaka iki. Aba yari kuragira nawe. Aba ari kuragira cyane rwose. Erega mekanizme zose abazungu bakoresha n'abantu barazimenye bazaba bazikoresha. Nabonye umuvugizi wungirije mu bya politike muri M23 bita Barinda avuga ko hari ibyahindutse mu ihuriro rya AFC. Aho yavugaga ko M23 ibyo yarwaniraga byahindutse bitakiri bya bindi kuko bimaze imyaka 15. Urumva muri revendication hari ibyahindutse. Aho ngaho se nahise nibaza aho ntibyaba bijyanye na bya bindi watubwiraga ko kuva AFCG ibya M23 birangiye ngo bya revendication ngo zahindutse. Harimo ibyahindutse ko bavuze ko bimaze imyaka 15 bitakijyanye n'igihe atari byo kugwanira. Ubu hari ibyishi n'iki birwana. None se kuvugira abarwandafone byahindutse kubarwanira. Hari ibyahindutse ntibavuze ngo ni ibi. Ubwo ariko byanga binoga
AFC se yarwaniraga barabandofone cyarangiye AFC ishaka ubutegetsi cyane oya si twabivuze inshuro nyinshi cyane. ubwo urumva sinakubwiye ngo M23 revendication zazo zibagirana ko bano bantu ngo ni AFC cyane. ako ni gato yategereza. Ese ubundi Kofi uba wabanje gusoma mu mitwe y'ibizabaye oya ntabwo ndabyumva bubwa bari kuvuga ngo revendication twarwanaga ari byahindutse byarashaje ngo kuko ngo bimaze igihe. Wavuze ko hari abandi bane nanga ari kuzana bizanira ibyabo bitakigezweho. Ese aho ngaho twahita twibaza ese ubundi buri ntwaro bari bayoboye ko ibyo bintu byashaje. None se ubundi ko maze imyaka 2 urwana ntago ufite ubwenge bwo gusuzuma niba bikigezweho ibyo urwanira ku buryo utegereje nanga akaba ari ukubonera ko ibyo bintu byarangiye. Ubwo bivuga ko M23 yararangiye nta ikihariye. Enanga yarayirangije naduke yari yubatse iratwisenye. Sinakubwiye ngo umunsi Enanga yamaze kubirangiza byose Sekada azahita musubiza ibirombe AFC birahiye none M23 itangire azero siko nakubwiye cyane rwose. Tegereza rako ni gatoya kandi birigaragaza abakongomani n'abantu bafite akajagari mu mutwe buriye Enanga mu mutwe harimo akajagari nabari abandi azaza harimo akajagari. Yego umuntu ufite akajagari ntabwo afite revendication ko twabonye ko akenshi arinda abafite ikibazo cy'inda kuko akirimo imbere ntabwo yigeze avuga ko M23 ari iki. None M23 rero yifite revendication bizwi kwizifite yego yaritse kwivanga nabo bantu hakiri kare yararangaye byararangiye. None reba AFC nta namezi 2 ramara tanyuma ngo za revendication zanjye ngo buzibagiwe ngo ari bitagezweho ngo ari byahindutse kandi namaze kukubwira bwo yuko warangiye cyane. Sinima mvuga ariko kumbwira ngo ari byanditse naraguye ko bwo urangiye habaye kutareba kure. Ngiye ya karansi ya M23 naribwiye ngo niba ishaka gukora mechanism zikaba strong ngiye nimpa amafaranga nyigira inama cyane nibazana iyo lobby mbagira inama mbakore na propaganda ya revendication. Yego iri siyanti ko nimba nkubwiye ko Enanga aje kugusenya wowe icyo ushigaje no kuza uko binyibwirira gusa ngo ari kugusenya. Yego ari byo turi kubona. Iyo ni ingingo ya mbere bambwiye ejo bazahita bavuga ati abarwanofone burya ntago tukibavugira. Yego babinyibwirira ibirangiye gutyo. Ubwo rero M23 ibi byumva muzane lobby remereye ngiye nibanzane lobby mba kore structure y'urugamba mbakore na structure ya propaganda. Yego ese ko hari ushobora guhita hari abantu magigiri ziba ziri hanze aha gahita uvuga ati se wakora structure y'urugamba wararwanye izihe cyamaye bazambwire structure y'urugamba nakoze nkarutsindwa noneho bazarumbwire none se ubundi urugamba ntabwo ari tere. Yego urugamba ari think tank cyane bazambwe bayindusha. Ubwo barababyumva ibyo basabwa ni lobby. Magigiri muri comment aho kugira ngo ugigire ubushyiraho comment babwire bazane lobby hano kuri Rwanda Burundi tubakorera staff propaganda elite. M23 ntago yakaba yiyunga naye Enanga rwose cyane ahubwo ngiye bakabaye bantumira tukakora structure. Yego Enanga nta kintu Enanga zayisenya burundu cyane. Rero abari badukurikiye reka tubashimire tunubaha comment zabo kuko twebwe tuzirekeraho niyo waba dutuka cyane rwose dufite right zo kuri ziri movinga ariko kubera twubaha freedom of speech twubaha democracy turakure kukavuga ukadutuka ariko icyo tuba dushaka mushyiraho comment zirerite koko nimba ari ahantu tutabyumvishe kimwe nawe ugaragaza ibyawe turebe koko nimba twahuza akavamo ikintu kigaragara cyubaka. Reka rero tubashimire mugomeze mugubwe neza aho muherereye murakoze cyane. Ciao ciao.